Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba amu thobo ko aderki takasolo tigna huba o kha email weda KNU mudro news ni lo widasu okodogna barki Wani halage wadognata phoko ne tininya ila December tho tichi lu so kitho kichi taniani poedalo KNU mudro taw so pe do dina hu wadognata pho dave takso midila ya to ni lo tininya i dave takso le pe do dina hu wadognata pho ne mi wala khona la ale pukui pa kokolo le de pha agi ni lo tinya la de la nya i phela December tho tichi ki so kitho kichi taniani ne pokobna la amatita la thiko do paklu go la mi wada tuko club ho some ese para ko se ola tuko club ho ansi ine awe le pokui pa do palo te kwi wada a hi pho kho pho do paklu ni lo a kho pakpa phla thoni wadu na ta pho ba ka do tuko club ho some ese ata tumu a we phu ko ni lo tuko club ho some ese para ko se ko la tuko club ho ansi awe amo ami mi wada tara mu pho ko do apa mi de khoni mi wada tuko kle do so tam la bo ni lo awe o plate hawada la tuko tho khwi ya lu chi lu ni la ogo ti chi kho to o plate hawada la khoni mi wada chwe ti kle lu thu ko re do ado bu mu do we khwa khe lo wada ho ga amu je ga do akhwa so ga ni lo do awe choi cho kho wada phe de la be ti chi kho to tuko tho khwi ya nu chi lu ni awe phlo sa do tara mu sa ni do le ki thopo weda khele khwi ga amu khu ga do akhwa so ga ni lo mi le ali mi li khwa do khoni khelo weda ti chi lu ga ni lo tu ko kle pho some ise ine awe phlo tho weda le ko su li to tho chu ti chi to phe do tho khwi ya hu chi sa ni do to kho ni lo weda chu ko nyo do ko li ta tu phle tu mi do apu ni lo ni lo ma da le ta pa cho bu phe do tho khwi ya hu chi lu ni a cho to ni lo ta hi mu hi da o le tiki ki to u ko ri di du ya ko ta ga so phe awe ni lo ta pa che wi ya lo ki do le ki ta su tho ap to chu tiki ko do tu chu ko ri ko ni lo awe ma da le to u ko ri di khu na pa pa mu ba da ta ga so le ani lu chi a to pu ni lo do le ki ni ba ta hi mu hi da ki o di pa che tu ro me ko kle ta ga phe ki tho kho ni do hit weda mundala suwelo khosini lo phe khogre tichi ye water woni kanyo doklu so ko to khoni pala weda ta so le tumudo ta to ko rume ta papano asani tile khuchi ye ni aso phe ni ne awe khi obui do ta di obui ga phe tichi kila ki so ki tho tichi lu ni do bata hi ki o ta to ko rume abato di sawakha pa hi kui phata ta ga aso ni lo mi kanyo do glu kripo daga sikoni lo awe palo te kwi weda ama apum pokwa alim likwa do hi pokwa pho do pa glu phe tichi kila tichi kiso kitho kichitani ani go kho kina re tachi mini achok to ni lo tiko kle pho some ise atale bu kwi pa yine mi weda taloma pha do la hi pokwa pho ago ka ba mi siko taloma pha do la apa glu ago do le temperature ago sikoni lo akhoni ukubna ti phai ni be nya la we ti ma ti da le pwa glu go do chu sa do ta ko ta khe ni ba le khoplo we da ama ba sha na ge we ti ta pat ti we al ata phi da ma ba we kle se ma we da ti chao ba ti chao ti le awe ata to mo ha tho de su akhoni ko we da le poli ti pha kre le be khu ti nya ki ukubna li do pe do ti pha a klo do omo ma thwe ke awase ata pi tamani lo ako ni tininya yi tagile pa pla thaw ni mita khorpna lido ko dola le pukui wa te ta phai avini lo tagile pa pla thaw tininya yi de mita ko ni lo mo pa do na ta ko ko de ba mu thobo ni ke w